Berita transfer kali ini anggap je lah daripada tabloid. Dengar boleh, baca boleh, percaya je kan? Liverpool katanya tengah mengintai Serge Gnabry sebab musim depan dia boleh join free bila kontrak dengan Bayern Munich habis. Tapi macam biasa free pun tak ada lah free mana sangat kan? Sebab apa? Sebab gaji. Gnabry ni antara top owner dekat Bayern Munich. Level Bayern punya paycheck ni weh. Liverpool pula bukan jenis tabuk duit macam tu, melainkan untuk player yang betul-betul jadi tulang belakang. And bila kita sembang pasal Gnabry, dia ni dah masuk umur 31. Bukanlah tua sangat, tapi bukanlah muda juga. Probably dah pas pun career peak dah. Dan satu benda ni yang boleh kata memang kebiasaannya ialah injury prone. Setiap musim tu ada je part-part di mana dia akan hilang daripada radar. Tapi dalam masa yang sama, dia juga aku rasa konsisten bertahun-tahun. Bila hang bagi dia bola, dia akan bagi output. Suruh main belah kiri, dia boleh main kat situ. Suruh main belah kanan, dia tak ada masalah. Dia memang akan bagi satu value yang baik lah kepada squad depth Liverpool. Tapi Liverpool sekarang ni dalam usaha untuk memudahkan squad, bukan menambahkan lagi umur. So minat tu mungkin setakat minat yang tak konkret sajalah. I don't see it happen.